Kubor nakaslem jong unongsan hima. Usambut Menteri Rangbak ke Sorkar Jela ubak Presiden Tensong mentah kesengi ke kendai terik ukala lingkot Arhajar Arpulai ulapan benar ban penyok sanction no kilai teli kisurok lembat ke senong kila angnut laslam nak mentah gejing pen kreat syat ya gejing ya sanksi not sepngi kaman solong usnam Arhajar Arpusan ha ke balang Sakwang Southwest Khasi Hills District ubak Presiden ulapan benar ya kini hene kesengi hapalau jong kayeng mani Sakwang haringkat kejingnya dan lang ubak HS ding do kertong ke NPP jong kemau kerwat konstituensi bak kitbor lang nong rem Presiden NPYF State Meghalaya Unit ki pastor Menteri Shnong bat ki pat bak Shnong syuk bak Presiden habakran ha kejingnya lang loong bak kejing mang pisa ya kini kisurok kalong nyu klur tam tingka bat hadian ke election en sakot no ya tender kenang ba ki kontraktor ki nyok ban pentrai no bat pendap no ha kapor ke babiang Bisa ngatain kapor ke biang ba namar bahadu Arhajar Arpusan Kenlai haka jing ya keren bagi i salud yang na uya bio transaction dengan kuah bandung yang ditasi ketin kane ka estimate kapor panjau urut bat ya ka sanction ngan hai tak kayo kenang ba hatin jong ke election ngin sakot beda ngabatay pa namar ba yo yang yang kapor kena biang dikuah kan baliok suaka sanction ingin konfederal hadir jong kenang ba ikut kantor gitu kapor yang baterai bala untuk keluar kapor jong Arhajar Arpusan yang dikesurok bantunya dikuat jong balak nah yang dia lagi kesu disuai kandoi ba manga kapar ijomi kan poi bian kapor laga ulei bisa bahagi ini kisngi di beladap kabidai batin ke kamsinat labun di ai jingmi di bakla di bak tenteng masngap kam sutunasio masngap ro kajingnya kam kumle bat untai uta ule ya kata kala ya kajing sisa kalong ba kajing wani kenduk jong ki nong yalam ni kabalang bentuk kita menusangi pastor irwani kenduk yang abadi banakit perpangi banakit ngatlet ban dia subai dia tadi NPYF State President dia itu juga ada juga forum district president yang mereka wakil blok ini ke hakajing ya tur kajongi hakajing lek labon konsin ila lek badisar atenten isar dan ila dan rapor bilang mungkin ibreu takor dan Islam masuk kursi long yang ketaru dan rai namar isu tu dari jingat juga kam ya kapor orang isnyo kenyolong ni makan Islam rai kapor kalau kuat harus kata badai nak kata kaki jingat bon sen bagi iru namar isnyo kitya yang lagi dia seng waktu film priang pak kerpang ya jing sepi belai ilak ular bat kiai kerajaan kumbak dari mana ina yang juga nganum batai ai sepangata dan ringas sukun snopu ya kenal hagi hukum gini giski ini keren lega ba sai persak lo kapor election ibun kiai izin yakam izin bom kam izin kentak bagi dia dan izin sisa kalau baik ada dia tu sitong aja ni isar jongi ringa priang baka kam kalau kum ni bang yang na ikin sayo slow kamla kaya gini sisa kabedai batkan ke skim kabati pede manyo kum bujik penkreat ya silat ke bandong baru san sinagelang kejungan ng prinsipon molong pengilan 4 week program na ay publish nem tumay busuk bakmen iti baro ani niat dengan kesenian lagi Senam Arhajar Khatra AA Siwa ya kata ia kebakum ke presbiteri mau keruan kala aibor bat kala terua ia kebalang gajungi pengidai ban penkret ia ban priang ia kesinat yang kesenam Arhajar Arpusan agajing sisa dihenrai hadin pat namar kajing hanglat jong kenyang jingpan ladai ban penkela lane ban rakno ban penpoi agasnam Arhajar Arpusan bat kajing terua jong ka mau keruat presbiteri hakajing sisa kidon sibun ki balang akan lega iria mau keruat jongi ki balang ki pelabit ki pelabiang ban pediang ya kasino
Henry namar baki yoi bagabalang sakuang hang neru kadai kawai kabalala bat kabla kodbor ya kaban pediang ya ka bat kawai ru kalong ba yoi ya ka jingron kam ba lengba ka jing pediang ya ka sinap kin sayo ya sibun ia ka jingron kam bat ka jaka ka padang bit ka padang biang ka padang sya ban lek kumta Henry haki wai pat lese ki bakhambun kala jenjar palat ia ka jaka ka puta Tidai na kata katau bat kata ka nongrim kabakham hakmat labu por khamslem na kabanta jongi pangin pen kre pan pria jengi layat ya kalenti jong ka jing pen kre nadu ka por ba ka presbytery kala terwa hakabalang ka jongi te kum kabalang ru ngila persyang ya kabanwat ya kilat kilenti na kibobun kilat kilenti na kabanta ka jing pen bit pen biang ia akan kajing temu. Dengi kerman skam. Bawarlah kidang don sibun ki ki bangin dangle. Larang iperkhat satang kendiat senam setang menta arsnam. Den ringi kerman skam. Pada kajing don lang. Jong ki minister sorka ki badon kajing kitkli ia keban Arab pan Kristen. Pan penbit penbiang. Ia kajing pen kre jong ikum kabalang. Ngi kerman banginlah ia keban penbit penbiang kumbang itu nanti